Nitushasha tuje hano abwe nako abo kwesharinga nibagira ngo mu kutera ubururu hakabamo okubinga aba agent na mnonga aba NRM flag bearers okutera abahagizi babo okucebera ubururu ekitari mu buteka ekyatumira ubururu bwinji bwiwa bine no bushurizi bakandi bakwata obupapura bw'ubururu babutikinga ushanga bino butabo bubiri aha polling station mugandi tuyino kushasha kwinji abo kugira ngo district yitu okwiba ko bururu kubire kwinji twabini tushaba muzeyi witu Yoweri Kaguta Museveni cyabasika itwe nk'abantu bakanungu east mutwereze district yitu bwo kuba n'intunguka yona egumire negaruka ifo mu west bwo kugira ngo bakaza karo mu butegeki bafunda sente nyinji ukaboshanga some parts of west declaration forms bari kutikinga ubururu aha ballot papers batikingira umukazo ubaye bari kwenda presiding officers ushanga bari kutikinga ubururu ecya kandi ushanga ayi itwe nkafuraga bearers witu yabira ino bururu bwinji ushanga bayika kwizo mu declaration form bataho bururu buke aba okwetomwita bakutwire wa RDC ambuga nkuru za district ya Kanungu kureba niba musinga buzima kandi yabira sinjire tukamuherezo bururu twamanya ngo twamuho bururu yarya konke kiri kutusasa shanga nibaza kurangirira bakarangirira tari we buzima tukahurira twarabanamo nitushasha mnonga Museveni tuyambe okwijara bamwe na mnonga bebembese kulgo mu kibina cha NRM nibajya mu chairman w'ikibina nuwe ebembiremo okubaganisamo ekigombe omwanya kukukigeita kandi na president nyemusanira gabururu bweye nyowe a polling station yanje echabireho tinga kireba gakiriya abantu batezo bururu bona bakabali barukaja independence bona okuba abatori bakayikana kusibana baraka box kusibana mu declaration form na ikana kwenda kuzo mu chome nyowe kayikana chome hana district hamba nagaruca mu rwo chome ariko na declaration form ya president Museveni nureba nyo president Museveni na flags bearers bona bino kurondera karuru twine bulinganiza umuri Kanungu abgashonga yabebemeze bitu nko wito kikabayo nyakabungu cabayo arose yitu ashangire umuntu ayiremu ubururu rushanga a polling station kandi polling station eri haba abantu maganana kusha twagambaho na Koreb Chipande chairman w'ikigombe cha NRM olwa kwetombwitira yakanse vyona ebiri kumugambo waho bari kugamba general habwa politics za Kanungu when that's baseless accusation kandi aboni bad losers hamwe na politics za Kanungezi abantu bona baramanya ku anine tuzivoga na nka constitution iri clear it provides for independence Kanungu tariyo na opposition nabo independence nabo ni NRM and wagira ngo wafata flag and you go and sleep independent akirukanga ukajama take an example ya Kivesiku kwihabamo flag ni every single sub county yagire kuronda yakaru when Kapesha was moving aggressively all over the district ngokubari okubine byo biniga if they had any incriminating evidence ngorera bakitere wao task them to bring any evidence amakuraga gasha ko weza Wilfred